Pamiarsa ring Kabupaten Gianyar ngawit bulan September, indik pendataan kasus COVID-19, sani sedurung nyani nganggen aplikasi Single Sign-On SSO mewah ke Silacak. Petugas ring rumah sakit saha petugas ring Dinas Kesehatan Diskes, keuduhan nyiagayang pendataan akurat, ngeninin indik pasien COVID-19 ring Kabupaten Gianyar. Kapolres Gianyar AKBP Imade Bayu Sute sarta Nemausang sajroning usaha nampenin pandemi COVID-19 janten muatang pangupaya samian angger rumasuk petugas pemerintah untuk nyiagayang data pasien COVID sanitinas. Sajroning nureksain kuentenan data pasien COVID ring rumah sakit, kepolisian wantah nyelehin data inucap mangdane data kasus COVID ring Gianyar kejantenang akurat. Kepolisian taler pacang nyelehin langsung Pet Prade kepanggih rumah sakit sane manipulasi data pasien COVID. Puni kemawinan, maka sami rumah sakit ring Gianyar keaptiang tertib mertenin data ipun. Petugas ring rumah sakit nenten dados iwang ring sajroning ngewedarang data pasien COVID. Tatujon nyane wantah ngejantenang krame, sane kerawat ring rumah sakit sampun pasti ke pinake pasien COVID-19, saha indik sani padem sampun kejantenang sangkaning COVID. Risa jeroning pangupaya inucap patut kasokong pendataan sanitaler becik majeng pasien COVID. Menjalaran kahanan inucap Gianyar miwah Bali ke aptiang digelis tedun level panglalah COVID-19. Wirnaya bisnis Bali nguningayang.